Kigomano-ini giki gia thiku igiri kirehete hamwe thirikari nene, honge itari cia githirikari na arugamiriri a arimi kuumba ngwataniro ya kwaria na kayo kamwe ga gutetera arimi. Minista wa urimi Peter Munya augite ni gukoretwo na ihingica hari ukinyaniria wa motungata kuri arimi na nikio matuite itua ria kurekereria honge imwe cia urimi iria iri rungu rwa thirikari itongoragio ni honge itari cia githirikari. So why should we continue putting taxpayers' money into sugar mills that don't make money don't make money? They also don't even pay the farmers, so the farmers continue becoming poor. Kiria kiagite ni urumwe ni andu acio kunyitana na kwaria hamwe na gukorwo ati andu othe mararora uria ngirigaca ingikura. Arimi maratanya unyitaniri uyu ni ukumarehera uguni no mweke munene wa kugunika wiranirwo unyitaniri-ini wa arimi thiini wa thathaiti. Murimi uria uregeire kwendia wiki agerie kunyitana na society ria hakuhi nake nigetha ahote gukinyira matunda maria makwambiriria kuoneka. So the plan is to keep subsidy for the time being for the very vulnerable, very needy farmers, not everybody. Kigomano giki gigikinya muthia kiratanya gukorwo kirehete kihonia ruhonge-ini rwa urimi kugerera unyitaniri wa thirikari na honge itari cia githirikari niguo muthia murimi ahote kugunika. Ngiribotera Inoro TV de Nairobi, njitagwo Gathoni Wanjihia.